Papa, Miss Row, the diabetes now. As a father, be chair, be yapio. As a father, be chair, Papa, be yapio, the diabetes now. Make up your make out just somebody pure, Papa. I mean, body chummy, why am I your body? Why do you make a fear? Man, Kabia, and the remember sitting in Papa, Miss Row, my body, Papa, for me body, and chummy. Miss Rawa, why, Wakua, Manka, why, dear Makabia, Kadi, for me body. I was seeing so social media and so as I say so for Pakwa or trendy as of penny Adum Chidia, Papa or trendy pa. Bear maybe a chum naka now or trend and trend nina, and Sembia or Keka, and a wow, Bacana, Simakana one and Nina. Woma aposi for ababe foul ed wako eno ntina se se no obi asuru se obekanasem na se se neti amano air training ye sofobia akwakodi Adum Chidua atem na ewi achi na ni ba no hoso no na aban kaba egu ne sa afede odi atem ni wie no na wadane atenie no air patchwa so peni Adum Chidua ama police for akwakoche no eno na se Ghana for adwan am se se ne ope eye ya na wo mu ya chi watu mi de wo musuro so mbekanasem papa ne video no na me de ba be so mo ansa na be kwa ko no na kai wo se aha too much it subscribe my page na fe mi adoma no sa no upload bi aba wonsa ebetimi aka afi Prophet Dr. Abednego number and egu ase on contact no for all your spiritual problems ebusia me enko ho yese na sofu na no de den dia wo kana asem bo na adwen e de Adum Chidua afi wi achi no na ohu abeg As a father, be chair, Papa, be yapio, the diabetes now. Make up your make out just somebody pure, Papa. I mean, body chummy, why am I your body? Why do you make a fear? Man, Kabia, and the remember sitting in Papa, Miss Row, my body, Papa, for me body, and chummy. Miss Rawa, why, Wakua, Manka, why do you make a Ente wusia sa video we ebeto monten so no na so ba ko no edin oje so ani ojabofo ono so eba abonten ebeche Adum Chidua se emebi atwem no se ne enne wo se ebi mudi watama wo chi wo mutum susukuwa de susu nua no sa susukuwa na de susu won so odi asofo no bi atem e cassette ya Christian Council for sa brand de obia anchi want na ye de na de we ko cassette ya wa wo ma police for akwakofa no say ana ojabofo kan nsem ne fine adafo Awurade Nyankopon hira obia na Awurade asomdwe nka mo wai mo ankasa mo de hie ojabofo ni ebia na video be pie so na eye anopa ana abehwa anopa na ma good morning no ahye nso ama unu bi nso anya bi ahwe bia na nso behwe na wia ana be pie so abehwa nso me ma good afternoon no ahye video na ma unu bi nsaka bi eye nwumere so me ma good evening enyumre na be pie video no so obehwa me ma good evening na wa share video na ma wonu bi nso ensa akabi no wa tag ye Philadelphia for eno omsofo pani o si hwi ni hono mo no ama me Awurade nhyira wo onya okase ye aye hwi ni ho abeka asem bi de atia eye Christian Council se Christian Council for eye akronfo na Christian Council for no so mo ya kronfo no me kai se eye Sean Paul na bra na wote Sean Nation a program so ni show so na oye obeka se wo ye kronfo no ye nyina ye ne bisa kwachi abrante ne ye den etum esa abrante no atanish for image to attack you for personal enti mokwachi abrante ne tumu obra nanka enfa ekwem anono forgery case na mokoye no ne koye nsempi betene na nya no na me wone but wo menu apani yetimi ato anmu tuo abeka se Christian Council for ye kronfo krono ana Christian Council ebo obeka se ojabofo aden na okasa fa Christian Council na aba be yi ano me the member of Christian Council executive ti asema make chiro ni ye me ye sofo and I'm a part of Christian Council
Edi say obi be kasem na se tie Christian counselor. Me wo right say me ba be reply ni pakro na say me comment na say no na say me criticize asama wa kan na ma kire ma dwene wo ho. Eno na me pese yekotie efri ye nua pani nankasa enu na ye nyina no ye judge say asama wa kan epie free n'enum no. So ono anas obi ka asa asam na kyerɛ no a ka Philadelphia fo mo bɛka sɛ mo bɛkyi nipa no tie nkotie mfiri ono ankasa n'enum emra yenko mra sisi awai yenkotie asam ne mfiri ono ankasa n'enum ne nsɛm a wɔka ye no mepɛsɛ ne nimu nyinaa bɛkɔ ne yakɔ akotie asam a ono ankasa firi n'enum wɔka ye no emra sisi a Nyankopɔn hyira pa no ɔnya okɛseɛ na Awurade mpagya wo sɛ wobenya ebre aye din no watie video yi ene emu ensɛm de ama ogyabɔfoɔ kakra. Esa kanso for mo abokoro no entere na fe me na mo de bɛhyɛ no efiri sɛ me mbɔ mo kola ne bi. Yes mo kwakwa m de bi black and white de bi ne me hallelujah. And the Antichrist, when you have the Asana, the Bible, ya, and Casano, and just say, Asam. And I'm more, and then I'm saying, Antichrist, Edru Moha. And the same. And then I'm saying, Antichrist, Edru Moha. And this all your software now to me, Jina was already and the Christian Council for Casano, a pretty trail, but not mechanic place. We a Christo Muprasini. Sanity. Christian. Oye Kristo mo kurasini efrisa Bible shebra nyamia semu pie ebe pemonde afi na wo beba enu ntu ye kurasini sanity. Hallelujah. Yes. Present. Hallelujah. Min ya temen kunto kwa mi chira de wujina ho Awurade strapa na onye okese aha ana mepese me nu di ho nkomo de di kan no eye me nua pani se Christian Council for abokro no a ana omde o mani bre ye de ba be sha wono so krono bensa na wo kase Christian Council abo entia omde o mani bre be sha so de di kan eye sa costing we na mi busaw de etosumie no Osi se obi ebo color eyesa black and white ne de color boy come as a declare as a software se ni pakro no enye papa de tosu bie mo no se obi gina na sore dem the Christian Council asama letter ye tro e de ba ne kasam se bia anticlasia na se ni pakro ne ye Kristo mu kurasini so ye kurasini wo ye wosi wundi atemo na eye en chirechiremu na wo chirechirem but me busa se kronfo no a wo kan ye no eni kurasini Kristo mu kurasini no a wo se ye nimu nyansa no eno wo se enya temdedie na asem na wo chirem e pa chotie Ghana fo anya nkola wo na men kasam nchiro Ghana fo anya nkola se ne bia wo hu no asema kan ye obi ye Kristo ni ete ho obi ye judge obi ye lawyer obi ye police officer was standing for peace e de ma wo man no nipa na kasa asem we wantimi aka ho hwe se Christian Council krampo no
aye bibi a wo wonte ase a ye ba ye be kire mo ema me di atem na asama wo bi ka kire wo bere bi a wo ko chi ni tum so mpo kan ya amre bi wo ko chi ni tum no sa asem kro ye bi ana ugina wo simpie so eka kire Christian Council, the whole Christian Council, the whole nation Christian Council asofukuo ba tanya ye gira nyankopon anim etoto ne ma se bibia betimi aye pepepe no utimi ka ensem se e de kire eye wunua eye se wona sakola bi kwa ka sa kire ka be di natem ono ye nyina ye tipenfo kono 54 years but wo chen me kakra be 7 years eho wan kasa yenti jumfun so otum why wadwene se wo ba be di atambe kan nsem bi ebegu asofo nwufi na asofo bi ba na so be criticize ana say oba ebe comment wo wasem ho a na obroges watu o magu so mu din krofo atam wie na watua omoka bibusu wasem ha wo kai say obeka say yenibudi enti a Ken ekun Abel ana wo bekire mo kire enipa ba wo na ase no ene wo man mu ni nyina so wo de betu social media no so ese eye oba enti na ye wo Ken no mo ye twins na Ken ne twin sister ne twin sister eye Luluwa na Luluwa no eye oba ho ofefo where your bar more faithful, and when you're fair. Anna, Abe and so on, also see a train, and also ordinary train sister nearby, you will be and an air, and on the bar, we are say, what idea? Now, Abe Kofa, Ken, Aire, Luluwa, Entina Kende, Aba, Ebo. Nimia ebe kuno na sa asema wo kan ye hwe eye Bible ankasa ye Holy Bible ne frɛ Awurade na wo nim sɛ sa asemi ente sa wo Bible no ti asema wo ankasa wo kan ye wanu masɛm a wo kan ye no esan sɛ bibia mu adanse enti yentie wo ankasa wanu mu asɛm ye wi ababi akoyi se homa ne free no ye bekwa kwhwe se homa no tie nkotie wankase wanu masem mna I came murdered his brother Abel. Why Abel? Do you know why? Do you know why Cain murdered his brother Abel? Would you believe that it was because of a woman? 11. Powerful. All right. Mefiri ho ga benti me fasa akwanya no smaka chiro. Eba chomontie sa word we ye o se wo firi ho no na ebenti o fasa akwanya yi so na waka e de ayeden a chire yen ahamo hye sa word we senso bibi a mechire bibi wonte na me se ahamo hye ho nso o se wo firi ho no na ebenti no fasa akwanya yi so na wachire wabeka e ho no masama ya da chire that me say ofiri soro na eba me pacho yento aso. But because I come from this place that is heaven above, I'll use this opportunity to on the translator no esisu dia so so free heaven ho ana eba eno ntina wo ba be kire ho no mo de en asem. Why this time? First gave birth to twins. That is Cain. And another lady. No one your twins. They were twins. Luluwa. She was called Luluwa. As they said, beautiful than the mother. What that name means is beautiful than the mother. Luluwa. Amen. Amen. Second
born. And their second birth I am was Tafo. also twins. Abel Abel and the Akla. and Icah. Amen. Amen. Now, Cain, Abel, who was fat, The twin sister of Cain was very beautiful. and Abel, And nyame enhyira wo biara na Awurade nya okese aha ane eba behwehwe ensem ni nyina mu na ha na nokure no yeden ewo aha na nokure no yeden ewo bemze no obi frem ntina we ne kate ye no mfa ncheme na ba bia mehwehwe ne ya ha o se Ken ye wo no mo ye twins the twin sister no ye frɛ no Luluwa na ahyase obɛhyase aba bɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu no wo declare sɛ wo firi hɔ na ɛbɛnti na ɔfa kwanya no so abɛkyerɛ deɛ wɔ heaven no kwasɛm ni aha ne patrotie fa ofon no fa ofon no na wa gogol sɛni amema gogol wa hai Google the book of Luluwa. The book of Luluwa. Who we are searching. Luluwa was married to Abel. Then when Abel died, she married Cain. Now we know. Your friend will be John Constantine. Anna Alexander the Great. AB 200. 25th century. Ana watchro say homa ode be kutia Christosom. Sa book we ehoma we ya me no ka ne sesi agogola obehu a wode kire say wono free heaven eba obra ogogole ye o wote gan na asase we say so a ana ogogole Google the book of Luluwa ana ye what the book of Aquila and the book of Aquilia. The book of Aquilia no etre sensem we see a John Constantine and Alexander the Great no me de be say Christosom what me akofa we de be kire ma wo twa entro say wo free heaven enti that me say we ye kronkron a ade no wo free heaven ti na watimi anya kwanya say one ma omote wo no no am de wo free from to de ba be kire wo me patroti see a kind John chapter 8 verse 44 yenka ne nhwade enipa ho gina no kura so fa no kura ye adwuma ma me ka se mo se venture mo pa me see ni pa gina no kura so fa no kura ye den ye adwuma John chapter number 8 yenti asema John e kan e wone bere so John chapter number 8 verse number 44 ana me pesa me no kan John be ka se bi wa John chapter 8 verse number 44 no Bible ne say modi amaja mu free ne mo ne obonsam na mo agya no akone de na mo pese mo ye ono na wo ye ovidifo free mfitiase na wo nyina nokure so efiri se nokure ni ne mu se oka atosem a efiri ono ala ne mu ana oka efiri se wo ye atrofo ne atro agya John chapter 8 verse 44 Anso pene onsa won ka nokure watwa ntro utwa ntro nka nokure wa Google ade what with them akọ social media Google the book of Luluwa ana wakọ kan na ade begina on say we free heaven na bent no woni wono masem na omote ho sabi ka flash omuni ehunu munti na omuntimi nsua de nye research doni ka se research ye hwehwemu muni se hwehwemu ni ehunu mu ene ne so ade hunu ni ntino nipa we tu mfuturo edigumani we no amanga na aya asofo ese mugina ona musua de o because make us obi kura asofo ate ho eti asema ma obo ne nsam obi ye lawyer obi ye police ni the book of Luluwa ana wakokugo ana ode dadamo the book of Aquilia ana wano agogo ode dadamo sasem kro ya besahu awo the book of Jubris Jubris no eye JUBILWES the book of Jubris and also say wom
na sa book we say homa we no eye occultism practicals omo join occultism lodge for no ana e use say homa eno no ana make catch say John Constantine and Alexander the Great one ana omo chiro say homa for Roman Empire ede be da Christosum eno na Paul no mu di akire bra na Christo mfra wo na Paul di akira na okunkunkunkum Kristo akidi for Kristo ba we nim ntia wo to oba ya na obeyi no kure na di say ade na ntisa oka Genesis chapter number 4 anyway gbabura wo Genesis chapter number 4 kire afode ya Cain ene abe koboye na Cain no eyobi oyekuani ana abe nso yobi a oye odwanhwefo ti afode bonum no ana Cain edia wode koba afole ne aduane ase a na enso awurade nti Nyankopon anye den anye ana oji ya be de ne tema na ne bre ya wokum ni nua abe ana sa wo hwe Alexander the Great ene John Constantine sankrofo we senum AD 200 na enye na samo na Jesus Christ kra ma yo ti asebiri ye pade be da den krofo Kristosum na sa ha se ya wo kan no first na ka Roman numbers me kaisa tama ye ko school tama na me ko school na me work class 5 na yesua sa de ye no e no ma ye free school ye mo books ni mo read books ni na ma ye free ana bi no magina kwanya we se so na wono mo de da dan krofo eno ti na se wo kan the book of 1 Timothy chapter number 6 me ba cho fa Bible no ne ti asema Timothy kan 1 Timothy chapter number 6 chapter number 6 verse number 3 yenti obade Nyankopon asa o se obi ekire foforo na wampren ya Ewurade Yesu Kristo ensam a eye no ne enkire ede kọ onyameso mpenmu a verse 4 no se na wahodon na onimo hwe na wanya den onimo hwe odafu we ye ni akire o open kwaje de ama wo kra da achia hwehwa sori a omuka enkwaje esem a omu yusu eye Bible way omu yusu original Bible way eye tetetebu ehoma o me Bible ya che yi pa hwe ho we ya che eburu more than 24 years we eye original book Bible ankasa tieni ye pa we yen translate ye emfa enada bi emfa mem mini adofo pa munsu ade o Christopher monye research Ghana matimi atrasa mo obi akofa the book of Luluwa di ababe dada mo afa biem ono cassette ya tight obekasa di tia tight esa tight enye no obi otua tight bia no se nipa no woni Nyankopon tem ewo problem ana obegina Matthew chapter 23 verse 23 so ana wode be condemn tight ya eye asofo eji wasore dem me amete me enye tight me nto collection wa masore ni nye be da na me nye bi nso da if it's a me nya sister for me o companies ni ade ba tie ni ye pa ba so obi nso choice ne ni pakro na je collection na wotua tight ya me meka semfenti ya yen hwa de ewe Matthew 23 no utimi ekotu hono mo ama wo utimi di kasa condemn eye tight na Matthew chapter 21 verse 12 so adenti na hono mo de won kan because hono mo so cassette ya prayer materials grace powder grace cream ene sa Yesu moja na so ton se wan kasa nim se enye nokre meboa wan kasa wonim o menua pani wan kasa wodim se enye nokre because ye ni Yesu moja bia ana Bible no ye ni prayer material say o kan Bible no a me pato tie ye o me da bia me ka kire mo say wo ye dasani etie mi a asase we se so nkire bu enye dan a obewu ti asema me ka kire ni ye ntifa no kure nante no kure fanante ne di no kure kwapim wo dem mo amudi sa ne ma na chi nyina mo ni nkwaje o prayer material bia ni Bible no me kan no kure pa na dia kire opa o ma kire say prayer material quotation be na wo ho eni ho Yesu moja nya no kure
eye case wa bele no ahono wayam ana ade agu ade na oto man krofo se wunue nom na ne kidiri nsai anu kofo bebere anom anya kidiri problem ebi anom ama wo kra fro mo nsa ene na ebi na enchira FM de ba ya emre bi wo begina wo simpie so anu wani abre se wo mo no ensese nsem bia na wono mesese ko mo ka no mo no omo ba ya che ana fan ko sin me pachotie eno kura wo ho no ma se ni paka minimum obi a ya friends atadwuma wo kuro bi of Eastern region ya friend ma praman woni ni nua nom sa Yesu moja bia amon bo wa fi moja sa me na me ka kire ma ya no kura pa na me ka kire mo no ya friend mo jabofo me dofo pa opa man kura bem se jama be last week ya se 2 weeks ya ko twa kwalebu ama wo kwa omo ko wu wo ho atadwuma na ko wu sesi ya omo ye ntafo Nini ata kakra se pedi no ewu ye no kotua no wono so brepa omo na omo bom masafo no de wuro wo sa kru ne efre na prama ye kru kotua bi sa me kase ma kire mo manya very careful Ghana for say nipa we man we no onka no kure yes me na me ka kire me say no kure friends no kure onka no kure sa ono no condemn say Christian Council for tight ye je tight nti no so ye yakromfo no Matthew chapter 23 verse 23 no Obakasai o say Pharisee for no nue Mua moji eme ene nunum ene teteso ntutuso dudu na nokura tembu nokura tembu ani atentre ne de o magana nka o mfa tentre ne nya djuma nanka o monye tight ne nya den enka ho sa na Bible ne kan yo na se yehwe Matthew chapter 21 verse 12 eno de yesu pense Yesu kwa so de dem o ton ne ma di dwase ne ya wo ye no Yesu Kristo bufu mu ofa ba kan wompre buwom pamwom fra so de dem Matthew chapter 21 verse number 12 tibidika ka chance so de bia la wo kwa wono mutonton prayer material kofa so bolo so oton wa sori kofa grace cream grace powder ye ton no 20 Ghana cedis utimi bubugu container kitinkitim se Yesu benya 30 years ntino wo ton Yesu se ton 30 cedis wo ton ba ko bia na 120 pieces container nkoto na wodi gum no powder no ne container kese no obenya mako 720 pieces wo ton powder no container ba ko ebia na 3600 inside of 20 Ghana cedis ya wo ton no okoto wa bonten no wabubu aguade na oton ba ko bia 30 cities umenya 120 pieces oton 3600 adentina husan wo de won abeka se Christian Council for yakronfo na obi a wono di Christian Council na se wobokola bia no ekasa o Christian Council di mu no se ni pakono wo wasam akire se ni pakoro no wo se ni pakoro ne Kristo mu kurase ni obi a wosu ni atam atam na abedidi ye no ana wonim ni apani eho wan kasa ye ntegisa honfunso ne tum na video ya ma ye u Philadelphia ni a wonnim bloggers a wonnim me ma wone obaba fa video we ba betimi no ade a maye no because we the my imagine say nipa ne kasem bi beto de mudi na chine kasem bi beto na asem ne nya sub chinchina twan obi agitum ense se obi a criticize ense se e kan kura ndipie ti asema me kacho me ma oluwane obi ti say who obi for Steam Media Skoje Bempa Michael ani Lydia Pianom wa bomo pana wo tua mo kano nipa ne be kase me na sasam no entwa ye the book of Lulu one wo yusu ani the book of Akiria ani the book of Jubris wo yusu na o jabofo abeka ho asem na ade ne ye na ada ya entisa wo so akọ heaven wo free heaven na abenti na wo ka ono masama enimo no obefa video pa be di atama ade a meye mo no me ma mo yiru wone tiasema me ka kire mo ni ye tiasem ko so no obebo ma ba so sa tem didi a mudidi timi fa so fo se so mo kwasea etimi didi wo matam no wo de wo ye bema tiasema me ka to me ka se mo se di a kire nyansafo ayi nyankopon dia ewom tie niye ama nyankopon ma adwene ne o mani abọ mo so ntenya mo enti na meka
ti asema me ka cho komo de mo ye den ya na se mo ya irama se woka Matthew chapter number 24 verses number 12 yenti asema Yesu Kristo be kan sa kwana na monam so se na enam se mumuye bedoso nti wonu mududu no ala do ano bejo enam se mumuye bedoso nti omududu no ala mu omududu anala edo ano be de bejo eno ni sa kwanya na mo fa so na modidi ngofo atem no ene nsam na wo kekade ti asofo no ana ama mu Kristofo ne mumududu na ado ano ajo mutimi fa asofo be di atem sa na mo de mo no me de muntimi nso anu mutimi asoye mo wieye enye papa da enye mo amoko no nyina ana mo ho atomo wo amenkasa mo kira mo wuli di apia ubedidi woko ageme atem show video bi a wo bo eye ejenkutodin ese yalefuo bi ba ejenkuto no na fa ne kosi himfa me pacho sa video no mo hwe part 2 me koye part 2 because we in time no too much nte bia na ntimi ansende me pacho tie anto social media no so TikTok ente mesramo a mo hwe part 2 no me de part 2 bebre mo de apia de na Awurade nhira mo pa Intebusia say na video no etie ne say na ensam no na wei na ma asem no emu achenie no ebi eka de ma adom chedua ebi so eka de ma ojabofo ene asofo na adom chedua eji wo mutum bia bekwa kosi bia mesan de munchimu no aba beso ma me hu comment wo video yi ase afi too much subscribe my page we say one year ya wa yeso a me das na me show ari akai na fa be one ka ho sa no upload bia ba ho sa betimi aka all the social media handles so ko wa too much like na share wo so e fa ma me makra